Aj, danes bomo delali pa nekaj iz vrtovine, krompirja pa paradižnikov. Akcija! Yeah, baby! Evo, vmes kaj danes damo pa Harrisa. Ali Harrisa. Maroška, tunizijska kuhna. Meni je zanimiv, kaj ima v čili, tako da moja zakon. Gremo testirati. Yeah, baby! Oj, moje ime je Saša. Probam, da vas naputram v izi, če vam je to všeč. Glej se naročite, komentirajte, lajkajte, šerite. Se vidimo.